Kasangay ta asawag. Kat sigurado nga agur-urayan kanya. Maragsakan lakid dito isagot ko kan kuana. Balito kasinsing kan kwentas. Da nagpalangan iti dalang ko. Tuwa nagtagi kabalyo. Isardan ko ti kotse. Nakabungot na. Imasidag ti maysa. Anyak ka di ti masapol yung kanyak. Naut ti sugat ko. Sino tinanggandak iti biyag ko? Sino? Agparbang ka. Amangan wagdara ti sugat mo. Palsak ti awanan bayin. Jak pakawanan ti asinuman anak kabasol kanyak. Awan asik iti uray asinuman anak kabasol kanyak. Agpagadlakid di ti biyag mo. Di ka kadi mabutang. Awan kabutang ko. Nga uray pa'y ni patay. Katukad ti basol. Asino ti awan basol na. Asino ti nalinteg. Itultuloy tayo kadilata ti agbasol. Itulok mo kadi at agabwen na ka ti kinarugit ken kinadakas ngagpaay kadagiti saan analinteg apanggap. Gun udem ti aglaplapusanan ken awan kaasping na aragsa. Gapo iti kinaturay ken kinadakas mo. Ngem anya ti katukad ti basol mo. Katukad ti basol. May samanen a nobela asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon napalabas gaputa nagkapyan da ang kuan kandinggas nagrarambak da ket nagkakanta da pay iti sango ti Happy House. Kinumusta niya store ti panagkapyada gitoy ket kuna ni dinggas anapudno ti panagkapyada ken ni ang kuan ngem saan na anasigurado no napudnumot ni ang kuan. Kabayatan na itimot farm adda ni Margarita iti kanatengan apag isumat adumteng ni Francis ket ditoy nasair manen tirik na ti balasang itagagayem denggen nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan Katukad ti basol. Francis! Agyamanak ta sinurot nak diti kanatengan. Saan ka sinurot, Margarita? Umay kula sarong karon dagiti natin tayo dito. Taamok nga dan mabalin nga apitan. No kasta? Sana siya tigapuna nga imay ka diti kanatengan. Adda ka di kaya't mausawan iti kastang imbagam, Margarita? Talaga gayam asa anak ko na napatagkan ka, Francis. When? Saan ako napatagkan ka? Margarita. Ngam sige. Sana balin. Tinapatag. Ada kalata makikita. When Francis. Tinapatag. Kanayon kalata makikita. Uray day talaang ti para kanyag. Wen, Sir Francis, kasta timadlaw ko kin ni Margarita. Talaga nga gayat launay ken ka. Amom ka di, Sir. Napan pa iji bantay. Kat napan nagikikis ijay. Anya? Napan na insang sangit iji bantay ti sakit tinakam na. Tati pagarup na, kat ay ayatem na, Sir. Ta siyempre, sipod pa'y. Da kayon tagkuy-kuyog. Ngam pagamuan, tadan kayan ayat mo. Simon. Ngam saan ka mat mababalaw, Sir? Ngamin, saan mat ngarod niya isutay ayatem? Juan.
Dahit ako mati maawatan ni Margarita. Ngam, sana day ti pagparikotam, sir. Ngamin, adamot la day takin ni Margarita. No kumata maaklon na ti kinapudno. Awan ko man ti parikot. Kumusta ti rin na, Ligaya? Nasaya at mat, napigsa akon. No kasta, mabalinta ka din ti agkalaysa. Ha? Wen, agkalaysa ta kuman, no mabalin. Sige, adakan ka. Sumursurutak iti pangadang mo. Agyaman ak, Ligaya. O sige, asikaswag ti may papaniti kalaysa ta. Makaamu ka nga, Rod, Francis. Kasarita ta datata amansyo, kinanapipay, maipapan iti kalaysa ta. No siya, may mayat matlaeng no dito isango ti farmhouse ti pakaangayan ti kalay sayo. Tanalawa dito eh. Kun maimatangan dagiti trabahador ti panaglantip dagiti puso yo. Wanyag paiso, Ligaya. Kanunungak din ako na ninanapipay. O sige, sumursurutak latan o niya ti kayat yo. Uray siyak kanunungak tinakuna ni Kabsat Pipay. Kahit no maipapan iti mapartay. Agdamit tayo dua abakak, baraw. Saan na tata? Awan ti pagnanagan nyo iti magastos. Siyak ti makaam mo. Mala, no dahi tati kunam, baraw. Kat, kaano nga ron ti plano yo? Into no may abulan, nanapipay. Tapno may saganaan mi anaimbag. Sige, baro. Nasaya at mood no agkalaysa kayo. Oh, dahito yung wedding gown. Kita mo no kayat mo? Dahito tipilig aparakan ka. Well, napintas. Anyat pa nagkunam, Francis. Ay na, at naman ang nagminar ti pintas mo. No isuot mo dahita. O sige, mabalin na ka di nga ipadas. Tapno makita na umanay kan kwa na. Flang! Why not? Okay, ipadas mo. Wow! Nagpintas ka, ma'am. Oh, sir, kita mo, bagay na launay. Ay na, kaslaing kantada ti pintas na. Anya? Ay, O sige, no magustuhan day taligaya. Day tante usarap. O sige, Francis. oh, sige mo tante sumaro na, sir. Mangkita mo tiniti aramatan dita, oh. Oh, daytoy. Rumwar ti kinataer mo. O sige. Ala, kinikilig akis. Mabalin ka dito dumaray ti kalay sayon to. Kinapudno na. Ibagak ko madaytagan ka. Ngam na anak mo tan. Ay, nagyaman ak, di kag danag, Ma'am Ligaya. Siya, kundi makaamoy ti make-up mo. Kan, siya kundi makaamoy ti dekorasyon ti kalay sayon. Talaga? Siyempre, Mat, taamok, Mat, nga ada ibayad mo kanya, Sir Francis. Wen, saan na parikot dayta? Ay, nagyaman ak, Oh, sige nga rin din. Ikaw suban na itag-gown mo, Ma'am Ligaya. Tamang kita kami ka ni Sir Francis, iti arwatan na. O sige, tainak usubon to yung wedding gown ko. Awanan ti parikot, Ligaya. Nakasarita tamat ti pati tayo ije sentro. Iso ti mang kasar ka data. Francis. Pakaamuan tanto lang yan. Nanya ti petsa ti kalay sata. O sige, Oh, kasano? Agawid ta ka din? Puno dapat kaya't magatangan. awan, agawid talaangan. O sige, agawid ta nga rodan. Mapintas aglawlaw ti happy house dito Purpuriket. Una mo. Napimpintas ng medyo ron-rono, amo. Wan nga rod, mayat at talaga. Una mo. Mayata talaga. Kan adda pa'y mabalin amulaan tayo iti kwarta. Una mo, nalingat day jay apaset. Dito lang tawan water pump na. Karayan lang. Waterfalls. Urenya. Basta the water na. Malalaala, saan manan aday tati pagrekyaran nyo. Amo, intay agpasyar di karayan. Kita man no adumot laeng tila masijay. Adua. Ket no ijay ti pangalalaan dagiti buyot tayo iti sidsidaan mi.
Kasta ka di. Amo, ibaon nyo dagiti buyot tayo. Tamapandag kamal iti sidaan tayo. O sige, Ken, adda ko maarak, amo. awan problema iti arak. Adara ka di kotse, ang kanto alaad. Mabit lang, amo. Taybaon ko dagiti buyot tayo. Tamapandag kamal iti karayan. Tapno adda sidaan tayo intonaldao. Sige tingkas. Oh, sigamat ang kwan. Ingkalaan tayo arak ka di kotse. Takayat ko ti uminom. Reglado, amo. Ay, dayta. Naibilag ko na gitili na buak nga kawas ni Dinggas. Ay! Nabanugak nga. Dagimay. Oh! Apay! Kini-kini. Kawas met ni Dinggas dagitain sampay mo. Un! Ngam apay aya? Tinangdanan na ka naglaba? Katuan na. Apay, ilaba kaya dagitan no awan titang diyan ko. Apay, asan asyak ti pinaglaban na? O di libre ko, ma. Amo maya mataglaba. Kat kaslasaan mat. Amo ka. Apay, si ka lang kinalain. Nalalay nga, no trabaho ti balay, kini-kini. Ang no agsala, nalalayang kamat kay di ang siyak. Tanalayang ka nga ag kini-kini. Talaga, nalaingak nga agsala. Ket agsala akto iti sango ni Dinggas. Sigurado ang maayayo. Anya! May ayo lang Anya kumangay? Angam, huy! Kini-kini! Di mo aramidon ti kasta. Nang runan no agsubli dito dagiyay lalaki. Ay, ang mga no pag-iin nagawanda ka nga corner. Kaya't mo ti maipugad. Kat, maperper sa iti bagim. Uray no hustes ka, kini-kini. Agtanang kalatamat iti gargaraw mo. Tasan mo nga amo ti panunot dagiti da dumanga lalaki itoy. Ang mga no pakatayam data. Ay sus ka. Anya? Ay, agin na natayo pa, babaros. Ay, Wen, tataman siya. adom tinakayo tayo. Ngem kurang pay. May mayatin tay sobra ngem ti agkurang. Pudnot ako nayo, tata. Ala, agina na kayo pa'y. Kaisaga na mi ti meriendayaw. Amo mi amabisin kaya. Ay, sige man nga raw, kabsat pipay. Takalpasan ang makamerinda kamay. Ituloy may tagibunag iti kayo apagsungraw. Wen, sige, agina na kayon. Taisaga na mi kinibalasang lita ti meriendayaw. Wain, kabsat pipay. Simon, agdamagakman kan ka? Apay, anya tindamagan. Apay ama kumikom dagiti lalaki dito'y farm. Nagadoa kayo tinakitak nga impanda ijay farmhouse. Apay, Owen Margarita. Kasapulan ni J Farmhouse ti adu kayo. apay. Pangusaranda iti adoa kayo. Pagsungrod da. Ha? Wen Margarita. Masapol nga adu ti kayo, tagasapulan launay. Pagsumrod? Apay, Pagsungrod inton kalay sa da Sir Francis ken Ligaya. ulit man ti imbagam, Simon. Pagsungrod inton kalay sa da Sir Francis ken Ligaya. Apay ngay. Apay ngay, Simon. Apay ngay. Margarita. Apay ngay. Apay ngay, Simon. Apay ngay. Francis, agdamagakman kan ka. Anya dayta, Margarita. Agkalaysa kayo ka din kan niligaya. Wen, Kastagayam.
naragsakak para kan ka, Francis. Ah, Wen, naragsakak launay. naragsak ka? Ngam, agsangsamit ka man. Naragsakak, Francis. Kasta unay aragsak ko. Nakaragragsakak unay. Margarita. Sige, inako na. Panawan kan dito'y dalan. Lading itak. No nasayar tirik ng Margarita. Sapay la kuma. Tamaaklon mo. Asaan asikati ay ayatek. Inton malam ti sasangpet ni Don Juan, ang kuan, Dinggas. Kat may sakada kayo ti kadwa kamang sabat kan kuana di sentro. Siya ko na mo. Niangkuan ka nun, amo. Sige, sige. Agbati langin ni Dinggas dito'y happy house, amo. Wen, ngamin, adu tinaskan nga ramidan na dito ay. Wana mo. Idahulwak dagiti buyot tayo. Tagtrabaho kami ijay plantasyon. O sige, Dinggas. Apay nga ima ka ito kitchen, Dinggas. Agkape ka aya, ta itimplaan ka. Uray saan ka makakapkape. No itimplanak, di agkapiyak lata. Aya! Sige ata, itimplaan ka, Dinggas. Papananaya da among kanangkwan. Mapanday jay sentro. Ay. Dato ti kapim, Dinggas. Dato. Agyamanak. Naimas. Anya nga itaaramidan da among ija sentro. Mapandasabtan ni Don Juan. Ay, adamanan. Umaymanan mangyag Isidro. Di mo nituloy. Apay nga umaymanan? Basta nuan niya timadlaw, wano makitam, saan kalata na makibiyang. Di bakit din... Ala, agwarasan na dito yung lugar tayo, Tidro. Kunakmat, at di mo balik sanday ta balikas. Ay, Dinggas. Ag-ar-aramat ka ka di iti droga. Saan dagimay? Daka sa katao, ngamja kaya ti agaramat iti droga. Agbayso, Dinggas. Wan, Mayat ano kasta? Ay, nengay ang kuwan. Ag-ar-aramat nga ta iti droga, dayjay. dayta ti jakam mo. Hey, ay sus, kas ano nga Dinggas? Amangan matno dagiti agtutubo ti pangilaklakuan da iti droga. Binalikas mo man ang nakunakon. Uray matsika, imbalikas mo mati droga. Sa bagay, awan ti makangkangag ka data. Tadudua talang dito'y kusina. Ay, sus Dinggas. Agra-ira nga rudan ati droga ito'y. Ay, pwera kumamat adag iti agtutubo. Ang mga numadadaal ti biyag da. Apay nga min nga kas Jenny among. Pagkwartaan na ti droga. Don Juan. Madlaw nga adu ti kwarta ma. Kita im tarilom. Nginginaan day ta. Kan kompleto ka pa iti alahas. Asisilap. Well, Astor, kasta talaga. Oh, anya Don Juan. Agurdar tayo na di kanan tayo. Sige, makamu kayo nga agurter. Tasya ti agbayad. Oh, sige, Don Juan. Adada pimintas to'y happy house mo, Astor. Siyempre, adda tagadalos ko, Don Juan. Hamum ka di. Adda dagiti nakontak ko amayat nga agpasyar dito'y. Nga saan kanupay nga ita. Kaano nga rod, Don Juan?
Dumting tulat taday tangal daw. O sige. Napintas sa talaga da ito'y lugaryo. Nasulinak. Isu ama aramidyo ti kayat iyo. Pudno ta ko nam, Don Juan. Kat, kumusta ti negosyo ta? Ti pagkwartaan ta? Maya, Don Juan. Iso kasapulan mi pa iti ado a pagkwartaan. Sana paregot da ita. Ngamin, adu ti awit ko. Adu a kwarta ti pagpanagan na Astor. Wen, Don Juan. Sigurado, mabiit lang ang maipaibos mi. Kana dapat ibagak, Astor. Agkasapulan kami, kadagiti nagaganos a babae. Pagkwartaan metlada ito'y. Anya? Wan, isu ano at damaited mo a babae kaniyak. Sigurado manan a kwarta da ita. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy ti nobela tayo a napaulwan. Katukad, ti Basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, June Rebutazo. Computer recording technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Katukad ti Basol! Ang yaman kami, itin kay Panang Tarabay.